Nikero bokonyi bwa boli tukulia rogo cha skuru eliyo boroso ya mesabi DB yibo ni kutoka chinse mochireche wodi ya Kisusu ebunge ne ya Nyaribari Masaba ime ye county ya Kisii kolengana ne kiombe kioni gobono kyabereke gotebuna nkegenda wikirane emerobeli ane mono asoko sira amangana alengeta gendro niko chinga kesho kiombe kikyanyara kubwata ko bokonyi bwejitangia mo nebintu binde ase skuru eyo nagotebuna ne chigonyara ko bwatira nasobwa gachiwe birase unatoka manyigwa no mulikito Freedom Kerubo was funded by the M-Pesa Foundation and officiated by County Director of Education, Kisii County. Bunentereye moyo gokinya ebirengo by'ekisemi nigo abarai ababwatani b'ekisemi nabo igokorwa ase kiombe gya M-Pesa Foundation abaikira nase skuru yoboroso ya mesabisabi DEP nagosyoria chi project okwana nigo baenekia gokora amoncherelio anene asobwaga chibwe birasi chinyomba chobo chenu nabaigo echokoni. Today we are at Mesabisabi Primary School doing groundbreaking for school improvement of infrastructure funded by M-Pesa Foundation. We want to appreciate M-Pesa Foundation for this CSR initiative that will improve the facilities of the school. The M-Pesa Foundation is going to facelift the school by building administration block, classrooms for grade 1 to 6, renovate junior school classrooms, build a modern kitchen, washrooms for the boys and girls, and washrooms for the teachers, and a modern kitchen. So we really want to appreciate M-Pesa Foundation for this kind of gesture and want to urge other organizations to partner with the Ministry of Education in improving the infrastructure in our schools. Okwana omorokyo monene bweskuru eyoni gagokera ogosiroko asane kya goshikonyora elab ekirasigia ICT ne computer ekikira bakonye ase kiseme Oli tuke itale 24 ekianda twagokeire korora umugando monene okire koligereria esebe ya ground breaking ase skuru yaito aseseniwe konyora chi project tinge korwa ebirasi ya ICD baka ebirasi ya kianda naende ngo twawale erab chokoni korokwe kitchen ni modern ibwata na malikaye nande ngo twawale ICT class ibwata 30 computers eyere egento totanya korora asoko gumabwaito ase Kisii County ase litukolia rero twaroriro mugando monene twabeyo no mogoko kubona obusaba ito education kurwa right away dichoni mpaka sono level omusikeke fasagana oyekirana asensemeyo nigagokera obokoreri bwoyo kabeire omwaziri bw'ekiseme Ezekiel Machogombaki asobwaga skuru y'oburundi ya Trimba nabayigogokinya orogongoru. Chukue fursa hii nimshukuru Mheshimiwa Machogu kwa yale amefanyia hii community. Mnaona gorofa pale, hiyo ni kazi yake. Kuna nyingine pale ni kazi yake. Riatirimba ine gasi yae. Onye tariera nganje achite. Geteri primary articho chikagua lakini akachigorwa kinedi tukeri morioka. Umugago itaisaini. Nyasaye tayo. Omo MCA Anthony Onkundi nigo arukobole gukia ase abanyakonda kwa bamenyi benseme yo emirimo eliyo kwa igenderelia. Tuko na mafundi hapa wenyeji. Tuko na watu ambao wanaweza fanya hata kazi ya mkono hapa. Tafadhali contractor. Kuna wazee hapa na kuna wenyeji hapa, tushirikiane mafundi wetu kutoka hapa Mesabisabi na the surroundings wapate hii kazi, pia wao wanunue kuku pale nyumbani na wasomeshe watoto zao, si ndio? Ntokorwa n'abantu baito bayigwemera mugabono na into tosimayiringe bese nonye ya cyane ende ya ikireka. Frida Kerubo, Ndizi TV.